Bek mi oldu ha? Hayt! Tara gel. Hayt var eken ona kattı. Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. Bugün 17 dekabr kayradan men sizlerge Талаш шаарында мал базарды тартып берем. Видеодон алыстабай назар салып туруңуздар. Биз өткөнкү чыгарылышта сиздерге зекет алкагындагы долбоорубуз боюнча маалымат берген элек. Дагы сиздерге маалымат берип коеюн. Кудай буйруса бул долбоорубузга муктаж үй бүлөлөргө саан уй алып беребиз деген ушундай проектти ишке ашырайлы деп турабыз. Ошо бүгүнкү күндө биздин коомубузда берешен бай инсандарыбыз көп. Ошолордун зекетинен сиздерге муктаждарга уй алып беребиз деген максатыбыз. Коомчулукту берешендүүлүккө, кайрымдуулукка үндөө жана муктаждардын санын азайтуу. Андыктан урматтуу көрөрмандар, биздин Талаш жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү комментарийге оюңуздарды калтырыңыздар. Жана муктаж үй бүлөлөр болсо телефон номериңиздерди жана айлыңыздарды дагы биздин комментарийге калтырсаңыздар, биз сиздер менен байланышка чыгабыз. Анда эмесе биз четинен тартып баштайын. Бүгүн кар жаап атат. Мал базар чын эле чыла экен, баары караңыздар. Assalamu alaikum. Сатылабы? Ооба. Аппак койлор го тун эле. Байланганбы? Байланганбы? 15 миллион. 15 миллион. Таптаза кылып байлангансызбы тун эле? Жууп тазалагансызбы? Коронасы таза. 15 миллион, э? Коюңго даярбы же бир аз кармаш керек? Даяр да. Үйдө кармайсызбы көп? Номерди айтып коесузбу? 0704 31 93 93. Мына урматтуу көрөрмандар, ушундай темиз кой издеп жүрсөңүздөр. Каерде адрес? Талаш шаарында Манас көчөсүндө ушу бир тууганыбыз койлорду байлап сатат экен. Чын эле эттүү, жакшы койлор сатат экен. Мал арзанбы, кымбатпы бүгүн? Бүгүн мал арзан дейт туугандар. Дагы сиздерге кабар алып беребиз, содаңыз болсун. Мал арзандап кетти деп атат, сураштырабыз. Сойгонго экен бу, байке, сен деген, э? Канча? 13 миллион. Мына май экен. Канчага бересиз муну? 12ге берем. 12ге. Бу чоң койлорчу, чарба койлорбу? Боз кой. Канча экен? 15. 15 миң. Сиздикечи байке? 12. 12 миң. Козулар канча байкелер? Козулардын баасын айтып коюңузчу. Козулардын бааларын. Козлар маларын 7 деп атырым. 7 миллион, э? Мал арзанбы, кымбатпы? Арзан. Арзан дейт. Алуучу жок болуп атабы? Алуучу аз. Же чөп кымбат, Алуучу аз. баккызы келбей атат эле. Өткөндө бул канча экен, сатып алдыңызбы? 100 калдык. 100гө, э? Семиз экен аябай, э? Чоң бий экен. Же боозбу? Койгонго согум экен туугандар. Чоң бий 100 миңге сатып алып, аябай жоон экен. Бу шишектерби же чарбабы байке? Шишек. Канчадан? 14. 14. Семизби байланган да? Сиздикечи байке баасы? 10,5. 10,5 миллион. Мен ары ичине чейин аралап жатам. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Тура түшүнөсүздөр, мен өтүк кийбей келип турмун. Элекке каршы мен ичин баарын аралай алдым. Чыла. Бир коrodon койлор канча экен, бир коrodon, я? Бул кимдики, я? Бир коро кой. Жакшы кандай, жакшысызбы? Не болуп атат койлор? Сатып алдыңызбы? Жок, тоткорун баласы. Сатылып атат, бул сатылып атат. Пробный баласы Шанхай. Шанхай дегенби? Арашанбы? Шанхай деген Арашан. Канча экен баалары? 100 тот. 100 жаш. Булчу? Бунун баласы жаштык деген биздин Шанхайдын балдары. Тазабы? Таза. Бираз тартып коесуз байке? Бол. Эмне парадабы? Парадазыбы? Билбейм, мынау. Эме? Арашанды алып, Алатон баласы. Алатон баласы. Канча экен баасы? 50.
50 mi? Bu çulo kimdik iken? Ya. 55. Ya. Talaz jarnama, Kommentariyada oyuңуздар жазып туруңуздар. Туугандар, кандай, кайсыл багытын тартып берейин? Козуларбы, кочкорлорбу, эчкилерби дегенди. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Не арашамы туту? Я. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Пол арасан. Канчадан? 23'ten. 25? 23. 23 ya. Sen çatlet. Benimki mında öyle. Videoyu prosto öyle koy. Prosto öyle. Temiz koydum bayramlarına. Kança eken bu? 18. Mal ne oldu? Arzan kımbat. Bugün ele geldin biz mi? Bilmiyorum. Tutu mal bazar kanday arzan kımbat. Toşul çıkı otur. Geçen yıl ötken cuma aranda ardan atmışsın. Arzan ne? Çok kımbattan arzandak ketti bu mal. Bir ayet olayım. Arasan koçkorlar bu? Ya, paroda değil mi? Yok paralar yok. Başkaça koy bular he? Joğun eken ha? Kança eken bular? 19, 18, 20, 23. Arganday var. Başkaça eken he? Joğun he? Baylangan da ke. Arasan koçkorların en kımbatını görelçi. Bu çoğun koçkor kança eken bayke? Reisi yok bu. Koçkor kança bayke? Ya, Koçkor. bolor 50. Bolor 50. Arasan bu? Yaralaş bu. Eme. Nega potuna şalfey. Salfey. Şalfey'in nemesi. Жақсы екен, ә? Жақсы қымбат қошқарлар бүгін көрінбейді туғандар. 5.000 долларлық, 6.000 долларлық. Ассаламалейкум. Бұл қозылар емне, арашандар бі? Ейсі бар бі, ейсі? Ассаламалейкум. Ейсі жоқ екен. О. Bu bir qora qo'ylar kimniki ya bir qora? Esi yo'q bu. Bular satılib olindi-ku dema? Ki satavi? Bu qo'ylar neyisi var bu? Hayırlar mı? Koyuyordu bu da var, koçkordu bu da var. Sizlerdeki? Emne paroda bular? Var da. Kırgız ele koydu. Qirg'iz qo'ylar ya bir qoradan ha? Koçkordu. Ha, jalan qo'chqor bu. 5'e öyle koy. Qanchadan bular bahsi? 15'ten. 15 ming. Ben de seviyorum. Şöyle kalk. Assalomu alaykum. Sizlerdiki bu? O. Assalomu alaykum. Bular parodasi qaysi? Arasanda. Arashan. Urg'achilar ekan barli. Suv qo'ylar qo'zlar ekan. Var o'sha tualetlarda Yok tuvalet de kozluda. qo'zlar. Bolalar qanchadan? 27'ten de otuz. 27dan ha. Par nemesi liniyalar qaysidan? Dünyası bu ene жағынан köpen formandық var, graftik var. Nomer sayt qo'yisizmi? 0702 0702 37 37 12 12 73 73. Qayerdiki? Kalinin. Kalinning atınız kim? Nazir. Nazir деген байкеге çalasыздар. Туғандар ушундай матка издеп жүргөн болсоңуздар, мынакей видеодон жакса төмөндө номерге чалып байланышып көрөсүздөр. Өтпөй калса чалат. Видеодо барбы? Видеодо бар да сатканга. Видео var. Видеодо бар дейт туғандар. Канчадан болот байке болушушулар? Hem Süloşoğuz'dan Сүйлөшөбүз дейт мынакей, саудалашабыз. Булар эмне пародасы я? Арашандар түнө инкубатордан чыккандай го бар, опуксуз. 15 бар экен. Бар ургачыбы? o. Номер айтсаңыз. Hemen premo edildi. Жок, YouTube'га жүргүзөбүз. Bol 705 0705 42 42 99 72 72. Кулактары узун экен, э? O Ernest деген. Эрнис деген. Каердики бул? Beşiktaş.
5 taş. Bağlarıçı? Балалар 35'тен. Bağlar 35 binden, urgaçı kozlar. Kulakları uzun eкен bari. Таза bular. Таза Алатауның емес, небере. Alaton nevere kızları değil. Son kozlar eken işte. Videoda var da. Үйде де бар, а. Көрünüyor. Ardan da kalgan Біраз сенде бар шықман. Жақсы қошқорға қойса. Жақсы көрсін. Қазақ жұрттағы. Мына туғандар өздерге арашан бағам дегендерге қолға тартып берді. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Танка қанша танка? 20? 25. Торпақ қанша байке торпақ? 25 мың. Еркек торпақ қанша ай болды? Жайында туылған. Жайында туылған. Байке торпақтар қанша торпақтар? 25 мыңнан. Еркек пе? Urgaçı torpaq eкен 25 мыңнан. Urgaçı torpaqtar қанша? 24. Kunajınlar қанша kunajınlar ya? Байке қанша kunajınlar? Basın айтма, basın. Basın байке. 34 мыңнан. Torpaq қанша екен? 24. Kunajınlar қанша ya torpaqtar? Байке. Bas байке. Bası. 35. Koy bu eме тост. Torpaq қанша байке? 31. Mal arzandap tutsun öyle. Sağım uylardı görüyoruz abi. Kunajın қанша байке? Kalan toktokon mu? Kaç öyle ya? Мен әкем. Ketke, soda. Soda жүріп атады. Қанша oldu байке? 50.500'gö. 51.500. Ha 51.500'gö. Eko boz, etti boz. 55. Ketki mınake ne oldu байке? Bu boz mu? Ya soygon mu? Soygon mu? 51.500'gö buna ketki. Bu boz қанша дейсіз байке? Boz kunajınlar. 55 milyon байке. Жақындап қалып ерте бұлайсыздар. 53'e veriyorlar. 53'e veriyorsun. Özün bile. Sağın uylardı göröylü. Hurmatlı migrantlar, hurmatlı bereşenler, Bulay Birsa bizim Zeket Alkağındагы проекти ишке ашып кетсе, сиздерге акча которсоңуздар, мынакей ушул жерден муктаждарды таап, жакшы сагын уйларды алып берип, муктаждардын бир кубанычын сиздерге толук тартып көргөзүп отчет беребиз. Зекеттагы бул кандай намаз фарз болгондой, бул да Алланын өкүмү. Ошол өкүмдү тургузуштагы максат бар бул проекттин ичинде. Бул канча экен я? Боста? Еттик. Сойгонго. Бул уйларда сойгонго же бооспу? Мына аралайын десем туугандар караңдар, чыла болуп атат. Кире албай атам. Сатып алдыңыздар байке? Кайттыбы? Каякта? Кетип калыптыр. Болуңуздарбы? Амай, өтүп кетейли, Мал кандай арзан кымбат? Mal arандай. Соғымдар қанша, соғымдар байке?
Kayakka tapmadın mı? Talaz jarnama. Ya. Talaz jarnama. Qancha? So'g'im. Bo'z uylar qancha? Bo'z uylar. Bo'z bormi yaqin? Ya. Yo'q, qizilmi bari? Nima bor? Kumayim bor. Kumay. Qanaki? Qancha bu? 55. 55. Qachon to'ydi? Eskiler var bolçu. Assalomu alaykum. Taqsir. Alaykum assalom. Qanday yaxshi? Alhamdulillah. Soda jiro'tadi. Maytlagan жоқпын. Soda jiro'da tuğanlar. Sodaga bo'yib. Таласты у. Talaz jarnama. Жақсы. Qanday bo'ladi? O'rta tushib qo'yildi Allohchi. Qancha bu? Тартып барбай, окей. 80 дейді. 75 көремін дейді. 80 атасы, бұна ортадағылар 60, 50 деші отады. Бұл не деген? Bu uysizlik mi? Genен кезір açıpпай, елдіңде менетті өреш керек та. Uysizlik mi? Kimdiki bu özü? Тамай келдір дәке, тамай. Қанша сен дейді, қанша асыры дирилеттік бұны 4 сомыр отау. Tura. Ана бұл далда асырадым не қысырық бұларды? Ортадағы. Kimdiki bu özü? Sürü zaman sen. Qancha da o'tdi? Az sürü. 70 da otobus. Ha, bular 70. Bunlar bütün asırı. Soyğonga dayar. Даяр. Dayar. Апарлы сойын оттын. Siz qancha da Gençler o'tdi? hiç çıkanda darı sarı benim verilgen yok. 60 da o'tdi. Bu 70 da o'tdi. O'rtadan bölüp qo'sh ketdi bo'ldi. Kelib qolibdi o'zi. 8 kun koyacağım son botları da. Siz qancha? 65 ga ma'qulsiz? 65-ке берем деп эле жатыр, ошону деген оттун. Ha, 65 ga berem. Берем дегенден айланып. Bunday bolbayt. Bul sta bul. Bo'ldi. Ketdi aka, hurmatli ko'rishlar. Like bosib qo'yinglar aka 65 ga. Soda buştu 65-ке bular. кеттим, мен айттым 65-ке. Qo'l qaramak qo'yinglar. Ber 65 ga aka. Yok bolbayt taksir. Ber aka 65 ga. Jettiga. Ekim eştek olmaydı aka taqdir chechmaydi. 60-ка берем дегенди кайтып келгем да. Жоқ, ұстар 65-ні сұрап қойсыздар. Жок, мен болор 65-ке. Oldu hem Сен taksir. берем дегенди Ekran alıvereceğim. Qo'ya turaymi, ayada chek ko'rib qo'ydi. Бошыңыздар деп айтып отырмын. Тоғыз жеріне бер салды. О, 60-ка Ber aka 2 milyon qaçmadı. Hoş qo'ying aka. Жок, бул айтпады, 65-ке берем деди. Мен ара коно аз келем деди. Berbe oydu tabii. 67 жарымдың ұстап. Ey, 65-ке берсең мен бермесең кетсин делем. Ber. Qo'ya tur aka gönderiyoruz, ketme. Ketmedi. Жок, 65-ке берем дегенде балаңыз. Анан мен келем азыр деди. Hoş bolayladı. Toktаңыз hem. 65 Sen берді берем дедім дедің. ғой. 65 берді дедім ғой. Мен келем дедим, алам деди. 65 беріп кетті жаңа эле дедім ғой. Ber aka kelib qoldi. 65-ке мен жөндөлүп сонун бердим. 5-10 minut boldu. Geldi de ötüp. Berbe koydu koşuğa da ötüp. 65-ке мен бир жумага берип кетти, аке, сиз билбеди. Келди. Ная, атаңарбы? Geldi. Аксакал 65-ке бир жумага каршыга берип оттум деди. Наки. Чынбы? Чын. Мен нага алам дедим 65-ке. Туурабы? Söz aytıldı berimiz aka. 68'e tekrar dönüp böyle bir ay vereyim. Ана, нагы эле 65-ке берсеңиз аке. 68'e değil. Ал эми бир ай күтөбүз да 5 аке. ay gütem nedir bunu? Күтпөлө койсуң ана бар. Aka klient geldi berisiz bo'ldi. Diyaktara girip geliyor da. Ana aslında sen 3 günge emeten deydi da taksir. Qaçsa bu yok oğlum aslında ben öz Ket özünden mi? 3 gün oldu öyle. Ey, naq degan naqta. Нак жакшы деп, бир жумасы иштетсең канча акча табасың бир ай. Ben de aytayım da bu yok oğlum. 68'e verip diyorsun bir aydan vereyim. Ал жақсақ біраз тиыннан қачпай қошып алыңызбай. 1000 so'm bosh qo'yasiz aka, 1000 so'm. Qiyilpay. Mana aytib Bo'ldi, ketdi sol, aka. deyilagada. 66 ga aka, Va, o'tib bo'ldi, tushib berdik buni aka. Buyursin buni aka. Bir şey erkekçi oldu. Bo'ldi, yaxshi oldu aka. Cho'zi ketdi. Bo'ldi aka. Allah razı olsun. Sen canına gelmek. YouTube'ga tushib qoldi so'zlar. Bo'ldi, assalomu alaykum. Like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Жақшыдан сол. Sağmı? Ha. Ha, canı tutup duruyor mu dostum benim? Kaça da otuz? 90. 90 he? Kaça süt var? 10 litr. 10 litre süt var. Kaçıncı tut? İkinci. Kaça euro ödedi? 80. 80 ga verip yaratgan. No, sağın uylar mı je? Soğun bu? Maylağın. No, muz olsun menen be? Muz olsun menen. Al kança canı tunguçu?
Qaysi? Bu muzovsi men qancha? 80, bu satıldı. 80'e. Bu satıldı mı? Qancha ketdi? 65'ke ketdi mi çoğunu? Bunu 80 değil. Ya. Muzovsi men. 80. Qancha sütü var bunun? Biri qaramadı 80. 80 mi? Muzovsi menen жаңы туылған үйлер bir 70'ten 80'ge чейин eкен. Mıkı жағын тартайлы. Тайлар қанша екен байке, тайлар? Тайлар мı? 38'de. 38'den. Arzanda iyi. Жақсы тайлар екен. Yaxşı. Kim var şu? Kendi var değil. Ben sağın kança bu ağuy ya? 70. Kança sütü var? 8. 8 litre sütü var. Tay kança tay? Sal tart koy. 22 min. Assalamu alaikum. Soğuk mu bayke bu? Ya. Kaça da otas? 65. 65. Soğuk mu? Bayke. Ya berseniz berdiz biz aytmadık. Berбеш ko'rsa o'tib qo'yinglar. Ya noqta berib qo'ying o'rnina. Ya qo'ychi jin bu. Kunanlar kança eken baykeler kunanlar? Kunan Baytal. Kunan Baytal. 70 de batık. Boğaz. 70. Ha, boğaz to'xtab qolgan ha. Jasqa azıyda bu ha? Yok bıştı olur. Ha, nele bıştı bo'ladi ha? Mal qanday arzon qimmat? Endi arzanıraqdagi buyurgani o'rtacha. Arzonroq. Sizniki Baytalmi yo atmi? At Qanchada atasiz? Bir azıy. 80 ming. 80 mingga charbat ekan. Ko'kbörni atlarini ko'raylik. At qancha do'st? Bastırchi beni. Ko'kbörni atib qo'ydingmi? Ha. Yaxshi javob. Aytay. Qayerdiki u? Bakayata, Müçöz'den son mekan ha? Nomerini aytib qo'y. Ya. Telefon nomering. 0700 13 25 52. Yaşı qancha? 3 az. 6 az ya. Son not ekan. Sen keç. Qanday? Nasıl? Yaş endi. Qana cho'nkan bo'ya. Qanchada o'tsin? 200. Emne bu? Qanday bor bu? Kimni qaysi atning balasi? Kulu. Ya. Polkovnik ya. Bunday bastırch. Nomerini aytib qo'y. 501 2002 42 Talas shahrniki. Ko'kbörga chaqib ko'rdingmi? Chiqotavi. Yaxshi ekan. Jasqa bushda. Jasqa bushda. Ko'gatchi ko'gat. 150 ya. Ne ulag'i bormi? Yo'q. Arava keçmi? Bıştı yok. Yürütelek. Yürütelek. Jash yo'q ekan, jo'n ekan. Qana bunday bastırchi. 150 ming. Ayoy jo'n ekan-da. Pol tijolabesda ekan. Figurasi Gerkulesga o'xshashqa. Bir-biriga turadi.
Öneri var mı? 5 tane öğretmenim. 5 tek ürettim. Hayerdiki bu? Manas. Manas. Nomerini ayt koy. 706 706 11 11 36 36 98. 98. Seninki kança seninki? Ya. 200. Seninki hem de kulüp bu. Yaşı kança? Ulan yaz kabıştı ya. Bakın müçölük kan. Yaxşı kan. Qayerdiki? Manas. Nomerini ayt koy. Nomer zıttı altında var. Nomer yok bu. Daha qaysi tartaylı. Trallar tart koyla. Ötüp öteyim. Bıştı. Kaç eken çarbak? 125 lira. 125. Memesi qayerden ayıl? Bakayatlar ayın. Bakayata rayonu. Bakıyor ayın. Nomer sayt koy. 705 705 06 06 02. 06 02 çarbat eken. Gelişim bağda. Gelişmada tuş berem ben. Yeni attardı, araba tartabı deçilik, kültüvatı tartabı da hazır hiç kim. Arabaga da koşmaydı. Kültüvatı da tarttırmaydı, teknikaların önkön zamanında. Жылқыларды işletmeye aldı. Kaç eken bulat? 180. 180. Yaşlıçı? 5 az. Ya, 5 az. 5 azı ya. Ne ulakça o? Hayırdaki? Ekmolda. Yetmolda. Bastırmayısın böyle öyle. Allah'ın stilediğini almasın. Tavaz jarnama. Bayka bir yaxtalik yaxshi topshing. Ya, ha soda jürüyor tabi. Yo'q, soda berdi, boshqa qilib o'tirsin. Kana belgile soda el güve olsun, elge malumat yetkireyli. Ayol televiziyadan cho'chib ketdi. Ya. Hit qilib bereydilar. Bir geliningizden internette kitlam deb qo'l olmaysizlar ya. Qancha berib o'tadi? 150. 150 berib o'tasizlar. Kim sizlar berib o'tasizlar? Yo'q. Güzel, bir atsam. 150 berib o'tadi. Biroq müchölüğü cho'ng ekan ha. Ha bastırmışsınız göröylü. Nomus qaltır qo'yili bu yoqqa. Bastırmayın reklam olur. Ya. Tipini jaqqiz, yonda olmaydi. TikTok to'g'ri olibdi. Nomurunuzni aytib qo'yinglar. 709 0700. Şaşma 0709 033 033 033. Ulan kaça abi düştü? Kança oyunuz kança? O'sha bo'ldi. 180 bir. 150 berib yatayotgan to'g'ridan jaqsa. 180 dan biraz. 160 ko'rinadi. TikTok'a çıkma. 163. 163. Ak jorgogo deymi? 90 bin de 90 bin. 90 bin aka charba jorgozda bor ekan. Bir jorgolot qo'yasiz. Bir jorgolot qo'yasiz, jorgolot. Rahat nari jorgolot qo'y. Avval. Ketib qolmay berganmi qayra? Yaxshi bishiqat ekan. Qo'y qancha ey? Yaxshi jorgolot. Qancha istiki ya? Ya. 140. 140 mingga. Arzonli surapsiz-ku. Onlar bunu qaranglar, boyidagi cho'ng müchözda kelishgan ekan 140 mingga. Butuna ham ne olgan butuna? Oho, tayga bu deymi? Ya. Aqsoy bu? Yaşı qancha, yaşı? 3 az ya. Qayerdiki? Kengeşten. Qana bir bastırыңызчы көрөйүн. Номеріңізді айтып қойыңыз. Артқа да жүреді ғой деймін бұл. Задний скорость бар екен, ол жұмшақ екен. 0707 99 20 99.
Qanchaga berib solayın do'st? Qanchaga berib o'tamday? Qancha berib oladi? 120 kelib o'tadi ekan. Jay bir, bunday bir ko'rmaysiz bir, turib. Bu to'g'ri o'tadi-ku. Qanab ketyapti. Sizniki qancha? Meni ko'radi, 200 tot. Meni ko'ryapsiz? Emne öneri var ekan? Ekazi, ulaqa ekan. Ulaqa. 200 tot ekazi. Jaqtu ana qancha berib o'tasiz? Beraylik fakat. Qancha bereyin deb o'tasiz? Bilmiyorum, bir bayka meni ko'rchi dotda. 150 ga bo'ldi. Ni ana, qana? Kurçak ne? Ya. Kurçak ne? Oo, ulaqa chalchut komandalardan. Komandalardan sağ olsun. Donaqda Ezenbay degan ekan. Qayt qo'ying bor. Ezenbay? Ha. Ezenbay degan Aytdim Ezenbay ekan. Aytlu Ezenbay aqsaqalım. Ağat ekan. Sen qancha ukum? Hey. Ber bastır. Bastır beri. Ana görünsüz jay. Bir-biriga turadi qo'ydim eka o'ting, ha? Taqsir sizniki qancha? Ya, sizniki qancha? 230. Emne öneri var? Ya. Çavul çıkıyor ne? Qayerdiki? Baş Akjardan chiqqan. Akjardan chiqqan. Hozir Gorod qo'ynab yur. Gorod, Çavulga Atil degenler. Nomer sayt qo'yinglar. 703 93 14 93. 703 93 14 93. 93 14 93. Buna ki kızı başladı. Zıplar kızı başladı. Ne kana önerin görgüzde turganlar var mı ekranga? Ayda urma, ayda. Hey, bu ne öner gösterdin? Jorgasını gösterdin. Ne kana turganlar görgüzde reklama ketip reklama. Kişi reklam olacak. Var mı kana orta uçup reklama kılam degenler? Eka tüşküle orta kana ki. Ana ya çıkılı bekar reklamın paydalanıla. Eller aktör reklama kıldır almay jürüp yakta. 15-20 bin prosmotr болады, давай, чинел айтып атам. Мына видеодан алыстабай туруңуздар арнакей. Кызык башталайын деп калды, базардын кызыгы башталайын деп калды. Аттарын рекламага чыгарып алдым. Bu tormen görüp Бул кай жана 180 деп аткан беле? Бек молду, Эй, танакей, ай, бар экен го агатты. Агат күчтүү экен агат. Sağoldan gel, urmak. Sağoldan. Агаттын да эри чыгып атат экен, сатып алам деп. Hayra. Ay çat koyalım. İyi жақсы екен. Қырат жақсы екен. Духы бар екен, 180 мың деп атат, 150 бербей атат екен. Номерін алып бердім видеодан. Қарап көрсеңіздер болады. Қана, дағы барбы? Қашқатшы. Қана, шыққыла, бекер реклама кетіп атат болғыла. Onu aç onu. Kim onu? Çıkmayın ortaya kim? Az sıkat az. Қазір дағы ортаға шығады, видеодан алыстап өткеніңіздер.
Yakup'tan Nurçisi, Narkat'tan Nurdu'nu batırdı. Bu qaysi ata bu? Bundan Nur'un alıp bereriz abi. Hıt! Sana ki. Hıt! Aydanchi, to'g'ri tushdi ko'ray biroq, ey. Yüzeylüğe vermeye adat ekan, yüzeylüğe. Hayır oğlum, Batman'dan çıkmayızlar. Hayır. Kaçma lan bak ya videoga tushmay qolyapti. Hayır oğlum Nurslan. Hey beri beri. Beri. Bazarda kız tutqanlar. Endi bari yurib qoldi. Urchi, to'rat ko'rchi men. Hayırlı hey. 5 aldı. Hayırlı olsun. Ne yok? Turturdan güllendirme. Torat tutqan. Cana, tunç tottan. Uy uy uy. Emi gayra. Qattiq. O, gurung cana tunç tuttan mı? O'rtaga chiqla, o'rtaga. Buralar ha internette hit klaslar. Bak. Aydanchilar ey, chiqchi. Qattiq. Al duraktan, ey. Qala, keyingilar bormi dag'i? Ey, Nurslan, kıkır. Açıldı. Kıkır. O'rtaga, hey! Nurslan, kıkır. O'rtaga. Bunlar bitti. Başka Bol. Kel do'st. Daniylarni aytib qo'y do'st. Nomerini aytib qo'y kel. Yaxshi aytgan, ochildi bu. Nerede aka? Nomeri kimniki aytib qo'y, qayerning ati? Endi kel, daniylarni berib qo'y beri. Çempiyon. Kel. Shuncha reklama bo'lganda nomerini qoldirmay qo'ymaydi. aytganlar uyalib o'tirishaydi. La aytörle nomeri. Telefon nomeri ayli qaysi? Qirg'iziston ayli. Telefon nomeri qayta olib qo'yingiz. Qirg'iziston ayli ömür degan kishiniki nomerini olib beramiz abi. Yaxshi ko'rgazishdi. Chiqla tuganlar. Qana aka, chiqla. Atına işengenler çıkla. Çıkla. Aksak bol turga bunu he. Koy çıkar he, atka oğal he. Koy aksa otur oğal he. Bir sala butu kanap götürün yani. Başkası çıkla, başkası.
Fırınat жасатып тұрмыз. Fırınat жасатып тұрмыз. Иә. Fırınat жасатып тұрмыз. Жақсы екен, аяғында жақсы açılды. Ол қамытын жақсы көріп тұрмын. Қызы түш керек екен да бұны, не? Тарап көріп алды, Жоқ mu, oldu mu? Noat nomerini alıp vermedin, çakır kim esi? Kançada odat? Жаңа 140-ка сатылған жаңа эле ошол жерде. 140'a gitti öyle. Anan? Кайра билем сатпай. Туғандар бұл сатылып тұр. Az номерін айтам. Bazı кезде сатабыз дейді. Номерін айтпауыз, Az номерін айтам мен. Номерін айтып отат азыр. Сиздин айтып койдум. О, сиздин атын. Номерін айтабыз. Бұяқтан айтам дейді азыр. Az айтам. Tapsız mı? Yok, tapet be. 555 0555 404 404 187. 187 мынакей ортого түшкөн атты өздөрү чалып саудалашасыздар. Жаш баланын аты жакшы ат экен. Бурч экен. Arda da daha başla. Kör davay. Hayda. Hayda mı? Haydi. Hayda. Ушундай туугандар. Мен видеону жыйынтыктайм. Ортого түшүүлөр бүттү окшойт. Болду туугандар, видеону жаба берейинби? Жокпу ортого түшөм дегендер? Жок окшойт туугандар. Видеону жыйынтыктайм, видеого лайк басып коюңуздар. Киммен кетесиң? Каналга катталып коюңуздар. Оюңуздарды комментарийге калтырган унутпаңыздар туугандар. Силерге базарда да кубай бурса ниет кылам тартып бергенге. Болгону сиздерден лайк, колдоо, жакшы ой, жакшы комментарий. Барыңыздарга ассалам алейкум.